Pozdrav svima! Danas ću vam pokazati kako besplatno poslati faks preko internet servisa HelloFax. Na servis se možete logirati samo pomoću Google ili Microsoft maila. Nakon registracije ispunite polja i spremni ste za slanje vašeg prvog faksa. Sve je vrlo jednostavno. Željenu datoteku možete pronaći klikom na Upload gumb ili jednostavno odvucite do Drag file polja. Kada se datoteka uploadala, upišite broj faksa ili mail, kliknite na Send it now i vaš faks je poslan. HelloFax nudi slanje datoteka iz vaših cloud servisa, poput Google diska, Boxa, Dropboxa i sl. Jedna mala napomena. Za dijeljenje preko Google diska morate koristiti internet pretraživač Google Chrome. Svaki mjesec možete poslati 5 besplatnih stranica, a nove besplatne stranice možete zaraditi ispunjavajući razne zadatke poput dijeljenja HelloFaxa na Facebooku i Twitteru. Naravno, možete kupiti račun te za $7,99 možete slati 500 stranica mjesečno i dobiti vlastiti broj na koji vi možete primati fakseve.